Gayet күчлүү балачыклар, акыкый күреш, кубанч ве көз яшлар. Тунявын Харасув базарда Аккая банкет салонында жанлы сез 2019 ярышның ер номинациясы бойынша экинчи тур кастинглері кечирилди. Ярыш бүтін Кырымны бірлештірді десек, яңлышмамыз. Чүнки мында Кырымның чешет көшелерінде яшаған яш истидатлар келді. Бірінші тур кастинглеріні кечкен 50-ден зияде гүр сеслі генч ержі өз ұсталығыны көстерді. Балаларға белли ержилар Афизе Касара, Эмине Жевдетова ве Марлен Ситтаров кыймет кесті. Бүгін дінлеген баларын бір баланын дүлбер ажайып сесі бар. Ама сез бұйық бір Аллахтан бір бақшыштыр. Ве бұл бақшышнен сеснен күнден сесін иле керек çalışmaға. Жюри азаларына әр заман қиын, чүнки балар әпс істейлер ғалибе чықмаға. Біз жюри азалары оларақ бұны әпсіні көреміз. Ана тілді лаф етен бала бамбашқа халық еріні ижра ете. Onun үшін, misal үшін, başka milletler şimdi ayırmayın, kimler? Kırım Tatar halk türkülerini yırlaylar. Bu benim için büyük bir böyle kıvanç, bilesiniz mi? Başka Rusya, Ukrayna balası olup da Kırım Tatarca öğrenmeye aves ettiler. Bizim balalarımız ne için de böyle sual vergende kaç yaşındasın ya da ocan kim ya da ne iş, nasıl hobi olarak var mısın de beğengen bir işin. Bala cevap verip olamay çünkü anlamay sualı. Onun için rica edeyim, yalvaram, ana babalar lütfen balalarınızla ana tilinizde laf etiniz. Canlı ses balalar için büyük tecrübe, yanı imkanlar ve unutulmaz tesirotlar bağışlay. İştirakçiler belli yercilardan ders alıp öz ıstılığını inkişaf ete. Verdin de bana bir topu gül, yeşildir yaprakları. Verdin de bana bir topu gül, yeşildir yaprakları. Bu sene yarışta tek Kırım Tatarlar değil, diğer milletvekilleri de aktif iştirak etti. Мы не крымские татары, но татары. И очень хотели поучаствовать в вашем конкурсе. В том году были. Мадиночка не прошла. Этот год трудилась. Написали авторскую песню. Она приехала и вот прошла финал. Я очень рада. Мне нравится этот конкурс, и я хочу победить. Он мне интересен, и многого, может, я не понимаю, но мне этот язык очень интересен. Bazı balachıklar ise yarışka 2. ve 3. hatta 5. sefer keldi. Profesyonel jüri azaları o günde kıyın vazife koyuldu. En parlak balalarını seçmek. Neticelerini çıkarmak ağır oldu. Jüri azaları büyük finalga 12 balaga beklenilgen davetname bağışladı. Я не ожидала, что я пройду этот конкурс. Я очень рада, что я прошла, и моя мечта, долгожданная моя мечта сбылась. Мен Ерламаға пек севем, он үшін жанлы сеске келдім. Ве ғалебенен қайтacağım. Это для того, чтобы набраться большого опыта, выступать на большой сцене, поработать, пообщаться, познакомиться со звездами крымско-татарского народа. Эмоции переполняют нас, эмоции радости, что мы трудились, мы достигли своей цели. Мы в прошлом году участвовали, в этом году мы получили наш заветный квиточек и гордость за нашего ребенка. Afsuski keçken seneleri iştirak etip ama finalga keçmegen balachıklar öz көчіні yarışta da bir kere kelip sınamağa korkam. İstidatlı balalar çok, onlar kelmek isteyler ama neçindir korku var. Hürmetli ana babalar, balalar bu problemаны yenmek mümkün. Demek çalışmak gerekmiz, öz üstümüzde inkişaf etmek gerekmiz, gelmek gerekmiz canlı sesке ve mutlak hazır olup gelseniz yenersiz ve finalga geçersiniz.
Bir şeyge bakmadan teşkilatçılar Kara Deniz Production studiyası epin kişaf eti ve tezden canlı ses 2019'nın finalına hazırlık başlar. Bu sene finalda 30 iştirakçı öz gücünü gösterir. 2 күн devamında biz jürinin beraber Kırım'dan en istidatlı ballarını seçtik. Men eminim 2019 senenin canlı ses final konserti bek meraklı ve güçlü olacak.